بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالي مسلمانا حياة الدنيا امتحانا، خود تعالى هناك إنسانا بزنجينية امتحان تكي، هناك فقيرية امتحان تكي، هناك بنخوشية، هناك بزاروي وا، هناك بديو باوي وا، هناك بأقربائي وا، يعني هر كز دي امتحانه كده. لبالي اغلب ايگو امتحانه خود درباس ناكن ايگو تيرن. خود تعالى دبي إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. دبي وقت إنسان هبون دبينه سر خواد چه خو خراد که وقت گو یک الكلام خودت میزنه. خود تعالى هناك إنسانا نمونه olarak örnek olarak جمرة بحث كي. مثلا وقت يقول القرآن دميزني خود تعالى بحثا قارون جمرت كي. قارون قومي نبي موسى بو دبي كوري آبي ويا، هناك جيج دبي كوري خالتيكا ويا، وجد دبي خود سريدة إيمان بموسى ناني. خود تعالى دبي فرعون هامان وقارون قوتن قو افتشتي قو موسى آنية سحيرة سحير بازية، يعني نحوجة قو ام ايمان بيبينن چونكو ذاتا اف سحير دناف مدى هيا ويجي تشوخ علمان ديا وتي چعويلي قو مقام ما رتبه ما بفي سحريج ما بسطيني ام ايمان بي ناينن. دبي فرعون وقتي قو حقسزي وإشكنجا لبني إسرائيليات كر بأراجلغا قارون دكر. قارون دبي والي كيوي بو لسر بني إسرائيليا بو. بيشتي قو فرعون د بحر دا غرق بو خنقي. قارون جي قها نبي موسى وجد بي نبي موسى وقتي قوتا قومي خواه قو ميزن زكاة لو فرض بويا غرق ونجورو بيدا جمالي خواه زكاة بدن. قارون جي خود تعالى مالك يولو دابوية دا دبي بلكي دا هنك دبي 20 هنك دبي 40، يعني دبي غروبك خود تعالى دبي غروبك يعني عصبك غروبكي صادجة أنا اختاري خزينة وي دهل قرتن، يعني هو قاسي خزيني زحبون صادجة أو أنا اختاري وخزينة نيده زلاما دراشتي دا هو قاسي زحبون. قارون هو قاسي زنجين بو خود تعالى دابوية دا اما نزاني بو بخوي. وقتی گو زکات فرض بو چو گوتا قومي نبي موسى گویا و گو اف موسى بلا خوش منافه كي گو تمام الميج اجمالا گو الميج بكن ملميش كر، گو روجي بگرن ما روجي گرت، گو وينا بكن مكر. ويگا جهاتية دبي زكاة بدن كاون چد بجن ام في زكاة بدن ندن ملت، يعني يقولوا تكيقو ملت جري دركوي ملت يقو كاتيشكي قولا اي من نادم يقو مي چاواكن وي نبي موسى بزورج مستيني. قارون قو دف قو جمرة بردن قو مي افتراك خنستوي دا قو نما كاربي سري خودر خدروا وجد بي بيركا كا قو نباش هبو. قارون وكري كر قو ميزنا قو وقت ما باكرة تا تبي والله بحزت موسى را مزنا كريا مبيسيتي كريا فريوجي دايدا وكري كر وقول بندام بسكنا حتى خبري بدمتا. قارون هاتا با حزت موسى ويا موسى قو ما اف قانوني خدي جمتني رجي چلينا انشتا رجي چليا قو جمرا جي چلينا وقو فيغا مثلا یک زنای بکه جزایی چیه گو جزایی گو به کشتن گو پکی گو تبکه گو امجی عینیه گو یعنی قانون خودش پیغمبر رجیگه چلیه و جن ال طبقه رجیگه چلیه. گو مادام کیولش خود زلامه کی زناکری
ته چاوش مرا پیغمبرتیه که گرگه تبه کشتن حضرت موسی گویا و دجوه افترای برده چاوت و افترای علمت که مبکر از ناکریا قارون گوباک نپیرکه دبه پیرک هات دبه حضرت موسی جره گو تب خاطر خوده که تب خاطر تورات که یعنی مبتره تشتکی پیس کریا دبه پیرک هات ایمانه گو مادم کی تناوه خوده گوت و تا کتاب خوده گوت گو والله یا پیغمبر خوده گو تب مرد تشتک جی نکریا گو هاوی قارونی پردان من اسکر کرم البنده خبره وابون گو افتراء باوجمتا لی والله از افتراء ناوجمتا تا تشتک جمره نکریا بجد بی حضرت موسی دعا کر گو یا ربی تبینه بی قارون حقیم دا چه پیلانا چید که یا ربی توی هلاک بکه تو یوق بکه نفر لیکر خدا تعالی گوتا نبی موسی گو معارد خسته بن امریتا دا تو چه بخوازد کارب قارون بکه حضرت موسی گوتا قارون و ای حوالیوی یعنی ای حوالیوی ای دوراوی گوتا وانا گو اگر اون قارون ربن از ویگا وی بلاکا که سریوا و اگر اون مرا بنجبا قارون خو بدنا عالی دبه ایگو دستک ددانه دا توا خدا عالی لیبالی دحبا خو ندا عالی حضرت موسی گویا عرد گوا بگرا و بخ ناوا خدا دبه عرده ولو خسف کر حتی بچوکه چون خواره وقتی وانا دید گو وی هلاک بن یوق بن گو موسی بخته تدا یعنی ما خطا کر ما یانش کر حضرت موسی دلیوی سار نبو گو یا عرده گو بگرا و تخب ناوا خدا دبه هنا کی چون خواره حتی بنوقه دبه دیسه چقا یالوار مشی نبی موسی بون نبی موسی عمل عرده کرد دبه وانا کتنا بنی عرده دا و یوق بون دبه خود تعالی گویا موسی گو چقا دجواری گو والله اگر و انسانا گو تبانا یا ربی ازی و عفوکم لیبالی خو آویت نتا تا و عفو نکر دمکی وقت انسانک دقارشه انسانکی دا خطات که دلیوی انسانی زحف شوطه جبرولو وقتی گو یک قارشه انسانکی خطا بکه دا دلیوی یعنی رحت ببه گرک یک هر جه عذر دیلمیش بکه یک بهم خطا کر میانش کر یعنی انسان حاشا نوک خودینا انسان زود یکی نابورن اما خود تعالی غفور و رحیم وقتی یک چقه خطای مزنجی بکه یک دسته خواه که بیا ربی از پوشمانم حچی گناه گم کرنا خوزیم نکرانا خود تعالی به عبد من متعفوکس هو قاسی غفور و رحیم اج انسان را اما وانا بیر نبر گویا موسی حضرت موسی جی عاجز بو یعنی دلیوی شوطی بو چکر گوبر تکفنا بنی عرده وجد بي اوانات بني عرده دا خسف بون كتنا بني عرده وجهنك انسانا ويا موسى تبيني حضرت موسى چو کرامه خدا کشتن یعنی وخسته بني عرده جبرگو ماليوي حضرت موسى رب منه یعنی نیتا پیس خسنا دلی خواه خود تعالی کشکاوی جی سرایاوی جی تبلو زیروی ماليوي پریوی خسته بني عرده او جی نهج دو کجه فیده بینه او جی نوقی عرده کرد چاوا قارون نوقی عرده بو خود تعالی او جی نوقی عرده کرد حلبو کی خود تعالی اوقا مال دابویه اوقا ملک دابویه گو چلیه کاوه وی چا غیتابی شریعتا وی زمانی دام نزانن دیاوه گاده مثلا وقتی گو 40 میلیونه تهبته میلیون زکات 100 میلیونه تهبته 2 میلیون نیوا ده وقتی میلیارد تهبته 25 میلیون ده یعنی جبو گو وی زکات نده شو فعل فناس کرن خود تعالی تفجستان جلو پیغمبر صلی الله علیه و سلم دبی لیس الغنى عن كثرة العرض دبی زنگینی نبزح بونا مالا یعنی مالته هيا دمكي قلبته زنگينه نا زنگيني نبزح بونا مالا ولكن الغنى غنى النفس زنگيني وقت تدلي خود دليته زنگين به
تبي از زنگینم شخوت زنگینی وقتی گو تبي از فقیرم شخوت فقیری بجبرلو انسان مسلمان گرک جانب گو حیات وی جرا امتحانا انسان نبزانه بونا خود گه گلک تشتا یک بدانا خودت گه گلک تشتا جولو پیشی ما گوتنا لفهاتن جهات بونه چترا یعنی وقتی خود تعالی اشترا لف بینه و دها خوشتر چه بی اما تبی ازش خورا لفینم تچکه تتبلی هفدی که جبرلو خود تعالی يعني إنسان في دنيا خستي امتحانه بهبونه بتنبونه بزنجينيه بعاقل يعني هر تشتي إنسان جير امتحانا خوزي بوي إنساني جو امتحانا خوا درباس بكي خود تعالى ما بقر نجوا إنساني جو امتحانا خوا درباس کرنا خود تعالى د دنیا دجي و د آخرت دجي سعادت بديما خود تعالی مجاگر جهنمی محافظه بکی السلاوه خوشوره دشینم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته